Ada siapa dul? Ya Adanya? hadir. Mari ngalak kapiring orang mat. Injak kita bun, kare beganjak beraja ke kita ngone. Kare sapaan? Pudin ban sirut. Ya dan tos keluni serta kok kengki ngare. Taring mun ngare sedente abun. Saya kata kok ki kopian. Ya mun sedang tos kipi kopian mat tente kering king lord lo na setuju. Tai dul. Duh njok muntang rakyat. Cek karo beri bantuan lek apa kengki lat matelat. Iya bun, kelan bantuan beras. Lu coba bantuan pese. Makai ki sob gua jurgut ya dan roman kake je. Ya mun sekedua romat jarang pada bone long goceng roa. Kapan ngiding pun pese tajam. Pada ben koceng ngiding kok gereng roa. Njok lah bodoh boy kakek. Sing ada tuh saki ke lu tau kok bersiki tak mari nih ser. Iya bun, iya bun. Kare berapa song hundul? Karena telo mat. Sapaan? Nyala baca tibira. Kaki keng ngenyi kang ko idul. Iya mat. Cuk ning letak tomat kira mat. Jale becaki lah. Sirut, pudin, jepar. Wadul datang dul. Ambo kelu Faris. Maren pah maju kantung situng. Meleta keleroan. Cok keng gurung ngelak bantuan beras belekan ki iso ora Faris. Cong. Terus tak mikul beras molen kaki. Oh iya teh. Kemarin pan nyarpi ya kemarin. Panggil dul. Selanjutnya nomor undi 106 atas nama Sirut. Sirut. Engkau sakebai ak tentang anak di ibadan lemari itu. Mari larut laku lakone. Iya kor beda set pes de kone. Bah, aku beda tak kependudukan deh kan gratis, Mat. Aba iya mun kaki mangkat hibirut. Mun la sono orang bi kaki teh reken. Tak ro kaharan kaki. Terus dul. Selanjutnya nomor undi 100 peto atas nama Budin. Ya, lapah pekol. Terus dul, mana lekah dul. Selanjutnya nomor undi 100 belok atas nama Jepar. Le, mun iti sakot lokot le, mi beni kuro terus benton le. Oleh kipas angin, oleh kulkas apa. Mun oleh kipas angin ban kulkas juga beni bantuan juga. Keng mele kupon oleh undian. Ya mun berde mahar mele pa kupon le. Siapa tahu le kia. Beni pa kupon kak, kupon. Taring mun pa kupon kak, korong ada. Ada di nata jual kupon kak, tuli le mule. Lesan ente kakek pa gele di abi dah. Le. Cek temon tu dan tu. Nang. Tangone bantuan. Bantuan apa Kak Din? Abang, Iroman kelebun oleh bantuan beras. Engkau oleh ya. Oleh kabi samur leke, Nang. Tuli ngone tak kok tak milo. Mat, sapi mas. Apa le? Mulai na bantuan kak. Ini macam lah tak ada le. Siapa nyaman kakek? Mau renang. Hah, mau renang. Cik coba nyaman kakek le, pahanya mau renang. Ulangin butun-butun ya. Sari dul, mau renang nyaman dul. Ya makin nyaman bedemat memberi setade. Lah sehari lah dul. Tada nyaman kaki le. Lu kalau nanti koki ngolo kakek le bunangkin. Bun. Apa mat?
Beda rakyat de ngunin bantuan roh. Keng tak masuk ke data, Bun. Di emak. Jual. Seroto juga nak re. Iya, Bun. Lek, wah bikin lek Bun aja tulis aja tulis. Reng di emak kaki cong. Kok anak teh sadin, Bun? Aduh, tetian almarhum teh Sadin roh. Iya, Bun. Kemak katipin. Tandi KTP, Bun. Loh, mak bisa tandi KTP pula keng tak kebay nak. Enggak, Bun. Cek sungguh kentai ka foto. Pulan kok tak kira jalanan demah, Bun. Abah, aku bayi KTP ini penting cong. Benih pulan kaki aja lenenak. Keng malemun berde pendataan kaki bisa tercover. Ya mun kaki aja lenenak saya kapar lo benih KTP cong. Tapi Google Map tak kok kaki posang. Saya nggak tulis ke bayi KTP. Iya, Bun. Berapa biayanya, Bun? Gratis. Tulis ke bayi ya. Iya, Bun. Ila tulis mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku beli KTP, Kak. Encan orang Kak, kesini ku iku. Oh, iya lah yang kau seneng kule. Ini berkes ya? Iya, Kak. Tapi oleh arekku wes ya, Kak. Duh, Dul. Yang ada jual kertas kok benda kaki, Dul. Beda sere kue siapa? Ada kue siapa, Le? Tang nyama ji aslina upron, Kak. Ken polan tak benga, ki ken ini temu tel getel. Pas iyo bemurnang. Teti setiang kok tero arekku wes ya, upron korneto. Dul, pangeran dia ternyata adil, Dul. Nak kana rimun kadungan di PC katanga tibin na, Dul. Mangkan nabi pangeran pau di sosa, male tak jemar aja kuli. Tak iya, mat. Melas. Salah nyaman di budin berkorne itu napa? Ton katun ring murleke. Derem Kak bisa ya. Oh, bisa, Le, bisa. Cuma ada iya, Le. Aku bayi KTP ya gratis. Kor kaki mang KTP. Cek iya kaki nambah nyama. Iya lain boleh, Le. Nampu beda set PC itu. Berapa biayanya, Kak? Mun kaki terusnya cepet. Karoning seket, Le, sekone. Ada termasuk bungli. Kabel buka kali benar. Kok karo andi ning seleri ya, Kak? Berapa, Le? Oila tara pale deki bile dadi bingko le kabarna ya. Sekelangkong ya, Kak. Ya. Selangkong langsung desa, Kak. Heeh. Masa ro? Iya bun. Cengkok boy aku bayaki akte tentang anak ya sampai setetek kone bun. Polan tandi sik salah makin. Iya, Bun. Entar ke Roma dul. Bareng mat tinggal. Oh, iya. Oila tinang kok pamit dek bun. Tak nyaman kama tinggal ben kedul mawi. Iya. Tina nak kena si kedua panjan korot. Iya bun. Apa Dul? Serontar kong kele, Bun. Berapa tuh ya? Dia juga tak tahu. Gimana Pak mangkat Dul? Ayo. Beda apa, Bun? Lora. Kaki ben mat tinggal bingkoi ke bayi pamong. Mek kan tak pati loro jalan dul. Dia udah nggak maksud aja Bun. Pak bener kaki ampo pungli ketika aku bayaki data ke penduduk na orang.
Can siapa je bun? Lah cek ki tanya can siapa dul? Pak lah bener tuh lihat kok bi kakek. Iya bener bun. Cak ke baik KTP dia saya gratis koro orang emang KTP. Tinggal aja deh kakek. Koro ngelak nyaman nah. Kok bantu mawi si paruat kepada ke timur bun? Ya kan kalian sebagai pamung lah bedege jin nama. Lakon pamung apa? Mun tak ke ngadampingi kebutuhan rakyat si bedai bebe. Tak ring mun gejin bi kakek pada Pak bun. Cak ring kadang karo cokop sarokoan. Pamung apa mau ngaji ya? Orang iso ngantor. Aning balai tak ada. Cek sewa lahan untuk muka balai di beda. Pada mah bi kaki bun. Jua dul. Kapan temu kapi ke lebu nak kesalahan? Ngampun dul. Dem mah bun. Main rongkok ke Polres. Tahu kok bareng-bareng sekali. Hah?